Kani gade ka Pati CCTV. Henin kesingi ke arterik unok pra, kisenjok jong kirang basnong kibana ki kapsor, galet yekendo yo Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council, Bandawa tukular halor ke jing penyar jong ke Meghalaya Urban Development Authority muda, ya ke jeli trikam jong ka, nalor ki weipat ki benta ki bam hap syo hapo ke jeli jong nong ba shilom. Kini kisenjok jong kirang basnong ki kentop ya kesenjok kirang basnong nong thamai pelun, kesenjok kirang basnong upper shilong, kesenjok kino sensar snong silang wakhen, kesenjok kirang basnong pentor umkra maupan bat ka maulai taun dorbar ki balai kendo yu ba pencengan NCM man penpau ya kijing jungki nong song snong namar ki babon hadien bekladap tay ya ke yeng jungki kena banyo saya ke dolar na muda ke balatep kom ke occupancy certificate syabikin yo ya ke na katnat Public Works Department bat ke boarding electric na katnat Meghalaya Energy Corporation Limited. Tiada kaji kendulang jengi mentas ni namar ba kadisongsil ya kanika kam hadian banyak thok nak por saka muda saka MECL saka PTE PCI bar game snap ke jing thok jungi ibah ka jing shisha kalong illegal ya ki ban practice ban ong ban insist ban produce ya ka building permission namar kam don ka close ka basai haka Meghalaya tahun ko tri pani 1973 te nyim don na ko pakalan ila in plate si kanika kam haka high court haka case haka PIL ba file dai ba tirok sing simli bari kani nginang up ia ka hearing nagal yang ka high court kenang ba ka high court kan yo wan la ek kam ti yamentang nyim don iban ong namar ba ka ni ka kam nga implate sya ka PIL jong ba tiror sing imli ka bang ngi skam ba ka high court kan sim khya kan ni namar ka don ka problem yu pai ba par ngi skam ba ka hearing jong ka high court ni yo ban shai kan ka kam Kani gade ka Pati CCTV.